ikaze muri uyu mugoroba ndetse twavuga ko tugeze mu ijoro wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ikaze nanone mwiriwe neza n'urupapuro rw'amakuru aho mugomba kurara mumenye situation uko ihagaze. Ugiye kuryama imbere yo kuryama banze wumve ibigiye gukorwa n'igihugu cy'u Burundi aho bafite umugambi wo kuba bahagarika imirwano muri biriya bice bya Sud Kivu, ariko bakaba batera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bikaba byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose bibaye n'ubundi aho bakomeje kurunda intwaro na yuko minisio yabo itwawe na AFC. Biragaragara ko bongeye gutumiza intwaro zikomeye. Ni mu gihe kandi twari twiteza agahenge muri kariya gace aho haturaho amasaha make cyane. Maginga ya inkuru nyikoze isambiri, ariko icyo ndi kukubwira cyo haburagaho nk'amasaha urumva kugera saa sita kugira ngo umunsi, kuko bavuze ko ku itariki 18 aribwo agahenge kagomba kuboneka hariya muri Sud Kivu. Ariko urabona yuko hakomeje gukorwa deployment nyuma yuko n'ubundi ubona yuko ingabo z'aba FDNB zakamejeje aho ziri kurira imisozi miremire yo mu Buvira, aho mu misozi ya Munanira na Murambi. Ibyo byose turaje tubyumve, dufite umuroko informa ubere hariya muri biriya bice. Nuze gucikwa hari udushya, ndetse turarebera hamwe ibyanenzwe n'umwe mu banyepolitike wo mu Rwanda, aho yanenze ikintu gikomeye. Ubwo n'ubundi n'uyu nguyu Nduhungirehe, aho yanenze ibazwa ryabajijwe n'awa munyamakuru wabajije ukora muri perezidanse ya Amerika. Byinshi kuri ibi rero ni munyemerere mu minota mikeya, nk'uko nayo wasezeranije ko ntazajya mbarambira. Aturebere hamwe uko byifashe ndetse n'icyizere cyashobotse cyane akunze, aho ubu tugiye kujya tubonera amakuru ku gihe, aho maginga ya ibice byose AFC iri kugenzura byajemo ikoranabuhanga byateye zagari, nabwo turi buvigo uyu munsi. Ndetse turebe uko byifashe, ndetse turebe n'impinduka zigiye kuba mu bice n'ubundi AFC iri kugenzura. Munyemere rero mbanze mbashimire, kandi nanabwira wowe utarakora subscribe ko wakereye kubona amakuru yizewe kandi ashimishije kandi atarimo amakobyo nkoro. Bakunzi bacu, inkunga ikomeye mutugaragariza, ariko mwongereho like, mudukunde nk'uko tubakunda, kugira ngo tubone recommendation yo kudufasha mu bigendanye no kugaragara, kugira ngo bagogi dukore recommendation kugira ngo bigende neza. Duteye imbere ntacyo byabatwara, ariko ndabizi neza ko mudukunda kandi natwe turabakunda. Reka tubifurize umugoroba mwiza mwe mwahisemo kubana natwe dutangirira amakuru ku byakomeje kuba bitanga icyizere kuri AFC. Ho gatoya areka mbabwire ko internet yo guhamagara yagarutse mu bice n'ubundi bigenzurwa na AFC. Ni serivisi zo guhamagara kuri telefone na internet zasubijweho muri teritwari ya Masisi nyuma y'iminsi myinshi zikuweho, bikagira ingaruka no kuri Rucuro no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'ibyumweru hafi bitatu izi serivisi zihagaritswe, imiyoboro ya Airtel, Orange na Africell yasubijwemo mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 16 Gashyantare 2026. Biravugwa ko imiyoboro ya Vodacom ariyo gusa itarasubizwaho, nk'uko amakuru aturuka mu bice bitandukanye avuga. Abayobozi muri AFC bashinje guverinoma ya Kinshasa kuba inyuma y'ihungabana ry'izi serivisi. Gusubizwaho byagaruye ihumure ku baturage baho bamaze igihe kinini barabuze uburyo bw'ingenzi bw'itumanaho, aho twagiye tuvuga ko kubona amakuru n'ubundi byagiye bigorana. Ibi ngibi biragaruka kuba n'ubundi iyi huriro rya FARDC ryari ryashatse buryo kiri kuri communication kugira ngo nyine rigereke AFC ko bishoboka, ariko maginga ya icyizere cyabonetse
komunikasiyo igiye kuboneka, noneho umva ko amakuru atabonera igihe, noneho tugiye kujya tubapudetinga n'ibinarimba, turajya tubapudetinga mu isaha imwe cyangwa mu masaha abiri. Rero tutabatindiye, n'ubundi nijoro tuba tugira ngo tumenye uko biraye muri biriya bice biri kuberamo imirwano. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire umuroko informa wacu Bwana Bizima, atubwire uko byifashe, atubwire uko ijoro rimeze, kuko njye mu kanya yanyohereje amavideo, uretse ko amavideo aba yanyohereje biba bitemewe kuba umuntu yayashyiraho, murajya mutwihanganira, ntago byemewe habe na gatoya, ariko n'ubundi amakuru tuba tubahaye aba yizewe kandi abacukumbuye. Reka rero tumwakire tumenye uko situwasiyo imeze, nyuma y'uko twari twiteze ko n'ubundi mu masaha make intambara iri buse nk'ihagarara, ariko biravuga ko n'ubundi byaba byubuye. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza, umugoroba mwiza. Yego, wiriwe neza bwana munyamakuru. Umeze ute muri ibyo bice muherereyemo? Nanga turaho n'amakuru abatandukanye nyine, kuko ni buri kanya iby'inaha ngaha birahindagurika. Yes, turi mu masaha y'ijoro, n'ubundi turagira ngo twapudetinge abakunzi ba Kigali News. Bihagaze gute, byifashe bite mu bice bigiye bitandukanye, kuko duherukana kuvugana mu masaha ya saa 8, urumva ko haciye amasaha menshi. Byifashe bite? Ko byifashe muri ibi bice, ni ukuvuga ngo igice mperereyemo cyane cyane mu gice cya Minembwe, ni igice ubona ko havuyeho imirwano yiriwe ejo, ndetse no muri kariya gace kabyukiyemo imirwano ubu bisa naho harimo gutuza muri kiriya gice cy'imisozi miremire cyari kimaze iminsi cyibasiwemo n'ibitero bya buri kanya. Yego, ariko ubona ko hariyo muvoma nyinshi cyane ayo mu 23 mu duce igenzura, ubona ko hari uburyo isa n'iri gukora deployment zifatika mu buryo bwo gushyiraho nk'urukuta rudatuma hari umuntu ushobora kubinjirira mu gice barimo bagenzura. Urabona ko hari impinduka cyane, ubona ko uruhande rwa FARDC ko nabo aka kantu kameze nko gutuzamo, ubona ko uyu munsi bigejeje kuri gicamunsi cy'umugoroba nta bisasu bivuga cyane muri iki gice nk'uko ejo byari bimeze, ndetse n'indi minsi. Urabona ko nabo hari ukuba igikorwa cyabaye ejo cy'ibitero by'ejo bishobora kuba byabaye nk'ibibasigamo imvune, gukomereka cyane, impfu nyinshi n'umunaniro, ndetse no gutakaza ibikoresho, kuko nko muri aka gace haza Baraka ni ahantu hagaragaye ku ivuriro ryaho ko hari inkomere nyinshi cyane z'abasirikare b'u Burundi ndetse n'aba FARDC n'abazarenda, ariko ubona ko bikubiye ku gitero cy'ejo hari gisa naho gifite imibare myinshi y'abarundi bari ku rwego rw'ejo, kuko nibo bantu bahuye n'amasanganya cyane. Ubona ko muri iki gice bari kuvurwa cyane ari abarundi, ariko hakibazwa impamvu batari gutwarwa iwabo, wenda kuko harimo abakomeretse bikomeye cyane, ubona ko atari abakirira no mu mezi na make. Ariko ikigaragara ngo ni amabwiriza ashobora kuba ariyo mu gihugu iwabo, yuko nta musirikare wapfuye cyangwa wakomeretse ubu ngubu ucyemererwa kuba yajyanwa i Burundi, mu buryo bwo kudatanga umwuka mubi ku baturage cyangwa ku zindi ngabo ziriyo, bitewe n'ikibazo kibari guhura nacyo gikomeye hariya, bashaka ko biba ubwiru bigasa naho bimenywa n'abari kuri tere gusa. Rero bagiyeho Baraka basanga ivuriro ryaho hari za Fizi, basanga ivuriro riruzuye, biba ngombwa ko basubizwa muri Uvira, ubu niho bari kuvurirwa. Urabona ko ni ikintu kiba cyabanje gusa naho gisakara hanze mu giturage kikamenyekana, urumva kiba ari nk'igikuba, aba ari inkuru idasanzwe cyane ujyanye no ku basanzwe bazi imigenderanire y'intambara, uburyo biba ibyinshi ari ibanga, ariko urabona byageze ubwo n'umuturage wo hanze iki kintu akibona ko kiri kuba. Rero urumva ni ikintu gikomeye cyane kuri uru rugamba rw'ejo, rwakoze akantu gakomeye cyane ku mpande za FARDC rwose, ubona ko habaye nko guhungabana cyane bijyanye n'ibitero bagabye ejo, bakabona ntabwo bakuyemo igisubizo, ahubwo bahuriramo n'imyaka ikomeye, kandi n'igitero cyari gikomeye, ubona ko cyashegeshe ku buryo cyagiye bigarukwaho uyu munsi,
bitewe n'uko uko basanzwe baramuka bitandukanye n'uko baramutse uyu munsi. Urabona ko hatakarijwe imbaraga nyinshi cyane ku buryo bukomeye ku ruhande rwa FARDC. yego aho ngaho ni mu Minembwe. Uvira ho bimeze bite? Uvira, amakuru ari mu mujyi wa Uvira nuko abasirikare ba FARDC ndetse n'iriya mitwe yindi bakomeje kugenda bavamo ariko gake gake, ku buryo ubona ko inkuru n'umwuka uhari nuko Wazalendo yasisiye kuvamo, yabyanze. ubona ko nta musirikare wayo n'umwe uratera intambwe ava muri turiya duce bagenzuragamo, kandi abari mu duce tundi ba Wazalendo force ntoya zagiye zisuganya zigasa naho zijya mu mujyi. ubona ko basa naho nabo bari kwiremamo ko hari icyo bitegura cyababaho mu gihe batarubahiriza kuvamo, kandi ubona ko mu makuru ari gutangwa yuko MONUSCO nayo ubwayo ivuga ko itajya muri uriya mujyi ziriya ngabo zitarashiramo. urumva ni imbogamizi cyane kuri Wazalendo rero mu buryo bwo kubahiriza ariya amasezerano yagiranywe ziriya mpande zombi. urumva ko byanze bikunze Wazalendo ishobora kuza kuvamo ari uko irashwe uko bigaragara kose, kuko nta bundi buryo. urumva ko FARDC itakwihanganira ko babatera icyasha cyo kumva ko banze kuvamo kandi bari kuri akote ya FARDC. Bwana Bizima, umutekano nta kibazo? Umutekano ku baturage nta kibazo, ariko urwikango ntabwo rwabura bitewe n'iyo abaturage b'inaha ukuntu bamaze kumera. ni ikintu kidasanzwe. iyo umuntu aba mu bibazo koko arahinduka. iyi ntambara ziriho barasana buri munsi uba ubona ari ibintu bamenyereye, nta kikanga, ari ibisanzwe. ahubwo umwuka uba mubi cyane iyo habaye akantu kameze nk'agahenge nk'aka gaciyemo, kuba nta bitwaro bikomeye n'amadrone bumva. uri kubona ko bafite ikibazo cyo kuvuga ngo harebe iki, ko hari hamaze igihe hari agahenge ejo bikaba byarasatiranye kuri uriya rwego. uyu munsi ko bigenze utya aya masaha aho mu gitondo n'ibiruhu bibindi cyangwa iri joro. rero ni ibintu baba baganira nk'abaturage bahora muri situwasiyo ihindagurika buri masaha, ariko urabona ko hari ikintu biyemeje nyine byanze bikunze batabona aho bahungira. Bwana Bizima, nta hantu hari kumvikana wenda urusaku rw'amasasu hose, urumva ko nta kibazo gihari magingo aya? Amasasu inaha ngaha twe tuvuga amasasu iyo urugamba rurimbanyije ntabwo biyoberwa, waba unaryamye usinziriye urakanguka. amasasu muri iki gice kirimo imitwe ingana itya n'intambara, iyo uyumva ari amasasu ya rimwe rimwe gake gake, ayo twe ntabwo tuyabara nk'amasasu, kuko hari n'ubwo ubyumva utyo ukagira ngo ni intambara irimbanyije, ahubwo ari Wazalendo yiri kwiba cyangwa se ari ahantu ibangamiye abaturage mu buryo bumwe na bumwe. naho iyo ari ibitero by'intambara zisanzwe tuba tuzi neza agace rwose. Bwana Bizima, turitegura yuko n'ubundi ni amasaha make abura, uko byagenda kose twayabarira ku ntoki kugira ngo agahenge kemejwe ndetse kumvikanyweho na perezida wa Angola ndetse na perezida Antoine Felix Tshisekedi urangaje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. agahenge koko kavuzwe ko kazatangwa ku itariki 18, ubona kazatangwa? ntabwo ngewe mbona mu mboni zanjye nta gahenge ntabona, kuko urebye uburyo intambara ubona ko nta mutuzo bafite nk'abantu bafite gahunda yo gutanga. urabona ko aka kantu bita ko ari agahenge bo bitegura ari na purani yo gupuraninga abo zo kugeza ibikoresho aho bigomba, agace bajyanamo ingabo. ubona ko ari gahunda yo gukora operasiyo yabo, ahubwo muri iki gihe baba basa n'abatuje amarenga ibyo bavuga hano kuri tere n'ibintu bitandukanye. Bwana Bizima, ko bivugwa ko ingabo z'aba FDNB zongerewe muri ibyo bice ndetse zikaba zazamutse muri iyo misozi ya Munanira na Murambya, ubwo bari gushaka kugota indondo yose, ubwo ni indondo y'Ubuvira, ntabwo ari indondo wenda ya Minembwe. ayo makuru waba uyafite cyangwa ni ibihuha? urabona ko hari puresha ubona ko bohereje ingabo hano zabo zifatanyije na FARDC. urabona ko
mu buryo bafatanyijemo urugamba barwana, ariko ubona ko bafite ikintu kiri kuri akote yabo bwite, by'umwihariko yuko bafite puresha irenze inyuma mu buyobozi bwabo, ubona ko bari kurwana urugamba rumeze nk'urw'agahato, ku buryo iyo ugereranyije n'ikintu cyababayeho ejo, kumva ko hari umusirikare w'u Burundi wongeye kurira muri ziriya nce kujya guhangana na biriya bitero bajyamo bya buri munsi, guhangana na M23 ndetse na Twirwaneho, ubona ko ari nk'abahamutse ari amaburakindi. Urumva bagejejwe ubwo n'urwaye abuzwa uburenganzira bwambuka iwabo, urumva ni bimwe byo kubura amahitamo. Ariko izo pozisiyo z'aho ngaho uvuze zirahari, ntabwo ari ukuvuga ko kuba hatabaye ino mirwano zidahari, zirahari. Nibyo navuze ko aka gahenge ko guceceka bo baba bari muri plani, basa n'abadiployinga ingabo mu duce bashaka ko tugeramo ingabo cyangwa ibikoresho. Yes, Bwana Bizima, hari icyo twagiye kukubaza muri iri joro, wakwapudetingaho abakunzi ba Kigali News, watubwira? Yego, akantu naba mwongeraho nako ku ngabo zarwaniye hara special force ba FARDC bari abahibu. Yego, biravugwa cyane kandi biragaragara bari mu gace ka za Baraka, barimo kugenda berekeza za Karemi, mu buryo ubona ko bari kuva mu rugamba, ubona ko mbese basa naho bakavuze ati mwatujugunye mu bintu tutari tuzi ko biri kuri uru rwego, kuko ejo ngo batakarije abasirikare benshi. Kandi harimo akantu k'ibanga kagiye kamenyekana ko iriya force y'abahibu harimo ingabo z'abakomando ba FDLR, ari nazo zirinda umukuru w'igihugu, zari zajwe hariya nk'izizewe, ku buryo ayo ni amakuru neza n'abaturage bwabo biboneye, kuko ingabo zikunda gukoreshwa kurinda umukuru w'igihugu hirya iriya, bakunda kugira indimi zabo zo muri ziriya nce zihariye, ariko ni abantu bafite indimi z'inanga tuvuga muri Sud Kivu na Nord Kivu, ubona ko ari abantu bahabaye igihe kinini, ahubwo bahinduriye imirimo bitewe no kwizerwa mu kazi kabo bwite. Yes, reka tugushimire, n'ubundi ubwo turi bwongere tuvugane mu masaha y'igitondo utwapudetinga, ubwo ni mu rukerera Bwana Bizima, kandi tugushimira ubufatanye tugirana kandi n'ubwitange ukora mu kudushakira amakuru muri ibyo bice. Yego, Imana ibarinde. Yego, murare neza. Yes, bakunzi bacu rero murumva uko situation ihagaze magingo aya, ariko nubwo ihagaze gutyo igikuba gikomeje gucika. Ati kiri gucika gute? Igihugu cy'u Burundi, Perezida Neva yakiriye intwaro nyinshi, bivugwa ko bishoboka ko haba hagiye gutegurwa ikintu gikomeye, ndetse akaba yavuze ko ku ikubitiro ashobora kuba yahirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa akatera ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ese umuntu wananiwe inyeshyamba za M23 azabasha guhirika igihugu cy'u Rwanda? Ubu rero biravuga ko yazanye intwaro nyinshi. Ku nkuru twe twabahaye za Masad Balbas, uyu ni umujyanama wa perezida wa Amerika, aho yaragiye yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wo kuri Top France 24, aho ubu ngubu noneho Nduhungirehe yanenze ukubogama k'umunyamakuru wabajije Balos ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, akitwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe amazina ye yose, aho yanenze ukubogama ku munyamakuru waganirije umujyanama mukuru wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ubufatanye na Afurika, Masad Bolos. Ni igisubizo yatanze ku wa 17 Gashyantare 2026, ubwo yasabwaga kuvuga ku kiganiro uyu munyamakuru wa France 24 witwa Mark Perelman yagiranye na Balos, cyasohotse ku mbuga nkoranyambaga. Yaragize ati uzanyibutse kukubwira uko mbyumva ubwo hazaba habaye ikiganiro kitabogamye cy'umunyamakuru wa France 24.
sinshishikajwe n'uburyo bwo gushaka kwigaragaza bw'abanyamakuru impirimbanyi bahora batekereza ku Rwanda. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Amerika, ariko ntiyubahirijwe kuva yasinywa. Aya yashimangiraga andi yasinywe tariki ya 27 Kamena uwo mwaka. Mu kiganiro cyasohotse tariki ya 16 Gashyantare, Perelman yabajije Barros niba aya masezerano ntacyo yagezeho, asubiza yabaye intangiriro y'urugendo ruganisha akarere ku mahoro. Abona ko iyo adasinywa ibintu byari kuzamba kurushaho. Yaragize ati, kuva mu ntangiriro twavuze ko amasezerano y'amahoro ya Washington atari iherezo, ahubwo ko ari intangiriro. Amaherezo azaba amahoro yuzuye n'umutekano mu karere, ariko urwo ni urugendo ruzatwara igihe. Barros yasobanuye ko icyiza cy'amasezerano y'amahoro ya Washington ari uko yubakiye ku bisubizo byinshi bigamije gukemura buri ngingo igize amakimbirane, kandi ko azunganirwa na gahunda ya Doha ihuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC ishyigikiwe na Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibi rero umunyamakuru yabajije Barros niba Amerika ifitiye icyizere Perezida Kagame nyuma y'aho AFC ifashe umujyi wa Uvira, asubiza ati, twizera ko tumwizera, turaganira. Kandi yatangaje ko n'ubundi bizera Kagame 100%. Muri iki kiganiro uyu munyamakuru n'ubundi yaranzwe n'imyitwarire igamije kugaragaza ko u Rwanda ari rwo kibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byagiye bigarukaho, kandi umugambi ukomeye waravumbuye yuko n'ubundi Perezida Antoine Felix Tshisekedi agura ibitangazamakuru ndetse n'abanyamakuru mu gusebya igihugu cy'u Rwanda. Ngaho nguko rero ngizo updates ndetse magingaya tubabwira ko ibintu bikomeje kuba biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko natwe turabaye kugira ngo tubapudetinge mumenye how situation. Reka tubashimire tubifuriza kugira ijoro ryiza mwe mugiye kuryama, abinjiye mu kazi tubifuriza akazi keza, tutibagiwe abarwayi tubifuriza kurwara ubukira, ndetse twihanganisha bikomeye abari mu bibazo by'intambara. Imana ikomeze ibane namwe.